زیارت شاپ تقدیم میکند فیلمی عبدالله بابیف. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. خیلی ساز خوب سلامت. الحمدلله خوب خیلی. رئیس نیستم. همینجا نکردم. در نقش ها السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. خیلی ساز خوب سلامت. ساز خوبی بچه احمد مرامت کردی. عبدالله بابیف یا بیزنس که سر کردگیم اکا. خب. ای پای داودای هوای ده اکا. رحیم زیویف اکا جان راستی برای سر کردن همه بیزنس اکا زلخمر ابراهیمова ماترا دستگیری کردم میکنم دستگیری با یک شرط. تحفه‌نسا غلامова یک کم ترک مبلغ در کرده اکا جان. حبیبالله قربانов رحمتی پدرت بهترین انسان بود. ما جوانا را در دهه بسیار دستگیری میکرد. شادی نیمانزاد من به همه شرط شما راضیم اکا جان. حتی اگر در کار شود فویز شما میتونم اکا. فضلالدین خیالی مرام در این سوهای بیزنس راستی انا برادرو دستگیری کردگیم. کارگردان فروخ اشورزاد کارتا بود که در مدتی کوتاه التماس سومی مرا برگردان که مرام وضعیت همه دنیا که چه خیلی کو. گاب نیست اکا جان. مایل اکا. خوب سلامت باشی. مؤلف فیلم عبدالله بابیف. سرپرستی گل مرکز خدمترسانی زیارت شاپ. فیلمی هنری گمراه. صاحب خانه بیایید السلام علیکم. السلام علیکم. سلامتی ها خوب؟ خاننگی ها چخیر؟ همه مغزن؟ صدقه شما بیاید خانه درگید. نه خانه امانید من نمیدونم تا این داستانه دری خانه شما با چی شرم و حیا اومدم. شما رفتید همین دختری منو پابند کردید. 1 سال نه 2 سال نه 3 سال راه نمیشود که شما دختری منو بند کردید. آخه میدونید که من در ده زندگی میکنم. حق و همسایه ها میدونید که از هیچی هرچی فیچر کرده گپ میبوفم. میدونم در نزد خیش و تبارو حق و همسایه سرما برداشتن نمیتونم. آخه این چیکاری کردگیتون همین زورتون که نمیرسید خدا جون نمیکردید همین کاره. او گپ در زور رسیدنش نیوخ صدقه شما. هر روز من با تلفن در تماس با پسرم. هر روز هم یک گپ. انا پگاه انا بیگاه انا من این هفته بلیت میگیرم انا هفته دیگر میگیرم. آخه نمیدونم اینجا چی گپ است که هر روز انم خیلی با روز دیگر میموند. صدقه شما کم ترک دیگر صبر کنید. کم ترک صبر کنید. میدونم این کار آسان نیست. گپ بسیار منم شنیده ایستادم. آخه چی کار کنم نمیدونم. صدقه شما خدا جان با شما 1 هفته نه 2 هفته دیگر مهلت. اگر رفته توی کردن نآوردید که نتونه رفته چیز چورایی که با فوتیا توی آوردید گرفته بیارید. پناهتون به خدا. ای خیلی نگوید خدا. اوی خیلی نگوید. التماس با کم تر وقتت ما بخیر. این موها ساز. سلام علیکم رئیس. اومدی باشه جان؟ وضعیت چقدر؟ سازم خوبم. نه برو جابجا کردیم. دلینچا برنج روی کردیم گرفتیم. گرفتیم جابجاشون کردیم ان شاء الله بگونی. نان هم آمادگیه. برای بیگا یگون کمودی نیست؟ نه همه 100% بچه جان یک بار پیش پاور روین 1-2 چیز دیگر گفتگی بود. بیاین من میگم همون را جابجا میکنیم بعدا با اسپای کار میشه. مالا خب مالا اپا سلام علیکم. سلام علیکم دادر جان. خوبی؟ اپا جان سازای خوبین؟ ای از کجا خوب کنی خوب. چی آوازانی قدر غمگین؟ تینجای
حاضرم این خدا شونده اومد. خدا اومده بودن؟ 3 سال شد که اینجانی تو هم خیلی مانا امروز پاگه کرسو است. ای بیا یک مسئولیت کنیم. التماس حاضر دویده بیا خانه. شید خواب آپا جان. دیگه نمیدونم کی کتی مسئولیت کنم آخه تیز خانه بیا. خواب مایلش خواب بچه جان اینجا بیا. گوش کن مرا. ما در یک کارش روش نبروم. این چیزای نویسگی را بار پوری کلون دابتی همش جوجو میکنم بگه بار میاد. تو بگه را بوم دارم اینجا میشه. مایل بچه جان. بگیر. خیلی بار دیگر خوش اومدی حبیب الله جان. سلامت. چخیره احساسات خوبه بخیر؟ الحمدلله بهترین. ماشاءالله بهترین. خیلی چخیره پسند اومد شرط شرایط؟ بهترین. معقول شد. صافی تازه همش نه. ولیدم که دیجا کوهسارهای وطن درج کردین دیجا. بله. از سبب اونه که 93% وطنمون که کوهسار است. ما اینجا نقش گذاری کردیم که هر اون نفری که در همین قدم مبارکش میگذاره در دکان ما یادی از وطن. یادی از وطن. بهترین. این کدوم همه گپ را گفت پا؟ ایرها آخه زیغ نشین. نمیدونم چیکار کنم. همش ناز میشه. بایم حق آخر. این 3 سال شد این کار آسان نیست آخه. 3 سال وای گرد میشنود. هر کسی واقع میدونی که گرد بسیار بچیم. این نمیدونم. این باشه تو اپا جان آدم نشده. نمیدونم دیگه چیکار کنیم. بیا خوبتر و بهتر شپا. خودت یک بار زنگ زن. آن نمرای مرا نمیگیره. تلفنای مرا چور نکردگی. من نمیدونم دیگه قطعی بچه تو چیکار کردن. یک بار زنگ زد فهمو که آخای خشتومانت اومدگی. کارای کار گذاشت. ولی نگفتم. کو یک بار زنگ زد. الو. سلام علیکم بچه. نغزی؟ میشه شدن صبح. او چی بود؟ تلفن نمی برداری؟ اما شب چند بار زنگ زدم نبرداشتی؟ با چی گپه؟ حاضرم و خدا شونده آمده بود. خیلی نبایم حقه. 3 سال شد که تو امروز پگه گفته هیچ نکی بیایی. آشا جان همین یک روز بخدنیم حقلا همین روزی بخدنیم غم نتین التماس خستم ای خواب بعد زنگتون میزنم. تلفن شکشت؟ نگاه که این بچه شما حتی در مرده پدر ریختش نیومد. شما دیدین که اپا جان همین در تاجیکستان جایی که ما دکان بود کار دامونده باش در اینجا هم کار نکرد. مسکو میرم مسکو خیال میکنه در مسکو درخت پولای اپا. من نمیدونم دیگر بچه ترا چی بگم چی کار کنم اپا جان. رحیم جان یک فکر در سرم اومد. شاید خودت بجید گیری روی با دسته بیاری این ماه گوش نمیکنه دیگر. با بالای خدا 2 هفته وقت دادگی ها؟ همگی 2 هفته. این در 2 هفته ما چیکار کرده میتوانیم؟ ایستو اپا جان نو در یادم زد. 1-2 برادرای خوب دارم که در فدراسیون روسیه در مسکو کار میکنن. بیا خوبتر یک بار زنگ زنم یکی از همینجا کار حل میشه. زنگ زن. بس کن. بسیار منظرت از وطن یک رفیق نزدیک زنگ زده ایستاده است. من همجا به حضورم تو جواب اقفای کرات شد جان. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جان همه یک خواهش دوستانه برادرانه بود. تنجیه؟ خب تمام 1 دقیقه. دکتر اسروری؟ بیا برادر یک نگاه کرده بس من 1 دقیقه. حبیب جان شما برو راحت باشین. من 5 دقیقه صحبت میکنم با میام ان شاء الله. خب
раимҷон аки гап зан холӣ шидем иншаалло тоқаё. акаҷон дар як масъала занг зесам. як ҷиянча дорум 3 сол боз дар Федератсияи Россия бедарак ҳай. як бор занг мезанад, телефонҳоро ҷавоб намета. хулас ягон корш маънӣ надорад яка. хоб як намешава ки номероша дар WhatsApp партон я ай ҳолаш бохабар шин чӣ кор мекуна, дар чӣ кору борай. тамом бародарам охи. дар номтон номероро мепартон, як масъалаша бинем, хайрот кунем, ай пеш қатиш гап занем. имрӯз ба пага бояд тӯйша кунем, ҳеҷ ягон корш маънӣ надорад. шуд мо хизмат даем охи бародарам. охи хубиҳои шумо ҳеҷ вақт ҳаёт намераванд. тамом иншаалло. шумо рақамоша партоен бародарам. тамом акаҷон, дар номтон ҷоно ҳамин масъаларо ҷиддӣ бинен, боз мо дар хизматем. хоб бародарам. худона эҳтиёт кунед. тамом хоб. афаҷон зиқ нашед, ҳамаш нағз мешавад. иншаалло бародарони хубу беҳтаранд, масъаларо мебинанд. шумо айпаи кору бортон шен, бо ки якам занг зад, ман шумода ҳамаша мефаҳмам. ҷои корам бачаҳо тоқаанд. майлаш. хоб апаҷон. майлаш. хоб. майла. воҳид пули аренда чанд хона мераса? та 80,000 расида сар. 80,000? бале. бача бихай бача бардор телефони ҳам мардака охи то кай мегурези авай то кай телефони ҳам одама намебардори то ҳам марда қарздори любой хе меёватра нако охи ҳам хали ё ки безу кам як ҳафта шуд кор даем як рӯз гуфтем мо дихтем бо имрӯз туғам метивона баъзиёша садқаи хубӣ куна хубӣ мекунӣ омад гардани кач кард я ҳафтаина пул гуфт додемша 3 моҳ шид охи телефонта бардор охи инсони хе намешава ку ҳозир бема қати дига хел гап мезанам ё ки гир безу ку куш парто ҳамин як гап зада намонди брагим гихтаем ҳай билмон дар ту месоза бача вақт фикр мекардида бахшиши зиёд ҳабибуллоҷон як кори зарурӣ буд суҳбати телефонӣ дига чӣ хе ҳама хуб охи хизматрасонӣ хуб буд кам косагӣ набуд охи ҳама сад буд саломат бачаҳо дасташон дарда набинад бисёр специалистои хуб саломат бошад нағз мунанд хуш омадед абдуллоҷон ма камтар зангам задесиян ҳадаҳаю мехезм мерам мешитем охи як пиёла чой насиб бо вақт мешава ма як чиро шумо да мемонам бахайр дига чи абдуллоҷон ира бигирин я адресҳои мои рақамҳои мои чӣ хизмат шава агар рақамҳои мо адресҳои мо занг занен ҳатман меҳмони мо шавен карат навбати шумо ҳатман ки во мехӯрем тамом иншаалло дари дукони мо барои шумо ҳамвақт боз аст саломат бошам хуш омадам бориди хуш омадам майраш бародарам аллоҳ баракатон бо чӣ гап ки бошаш алло ассалому алайкум вараҳматуллоҳ ваалайкум салом сози ҷиян мешавад раҳмат нашнохтам ака ман рафиқи тағо дохӣ раҳимҷон бо тағо чӣ гуноҳ кара бошем ака мо метавонем ки яво бихӯрем ба хайрай бале ҳоли адрес мепартом бинавис улица братславская 6 майли ака хоб биё иншаалло ҳамҷа интизор будам доктор лабай ака дара ҳуй ку меҳмона қабул кун хоб шуда сакин бия акаҷон камера адрес дорагар нами абулай ки ҳамҷо бошад бале ҳамҷа бардорам бия меҳмонхона гузарем ассалому алайкум вараҳматуллоҳ ку биё бародарам сози ченҷи марҳамат ки биши айҷа хуш омаде ҷиан зинда боши акаи дига саломатиёт наст даи ғарибиёт чӣ ҳол дорӣ мешакам и чӣ гапа и шикоятҳо аз худи ватан
тағот Раҳимҷон бародари мо занг зад мега не модар да не я нафақаша роӣ мекуна не я зангиш мезана. Хай акай садқаи тағай мо бумрем ака даватан гашта ака бе проблема ака хай аҳоли ғарибиро худат медони ака азоб кашида кор када гаштем ака. Чанд сол шуда ин ғарибии худат? 3 сол ака. Ана диди бародарам, агар инсон ки бисёри ба дар ин ҷо гашт қалбаш сангин мешавад. Бо як вақти муайян бо як сол да як рафтан дар кор ватан ӯ бӯи ватана ӯ чеҳраи гарми модара ӯ хешу таборроро дидан лозим ки меҳру муҳаббат зиёда бишавад. Ана ба ҳамун хотир аст ки ин қадар модарат шикоят мекунад. Ака мо амрӯз я пай корубор ака русия ягон камбутӣ дорӣ дар кору фаъолият? Не ака русия бизнес ака пеша гирифтагиам ака ҳавая даводав дери як мопас ака куру хуб меша мегардем ака ватан. Бо нашава ки ягон корҳои нолозимада чанг бизанӣ? Не ака. Идисти ки худат иқадар вазъиятҳо вазнӣ? Медонам ака. Ягон хизмат накунем? Корот хубай охи? Алҳамдулилла ака. Занг бизан модарда тағота ӯ ки бародари моя қадрдонад. Тамом. Агар ягон камбутӣ шид аввал Аллоҳ охир Аллоҳ, лекин занг бизан номеро ҳаст. Мо иншааллоҳ чери қудрат ва тавоноӣ хизмат дарем. Тамом ака. Аввал хита занг бизан. Як чой бирезм та чой ман. Раҳмат ака. Мо берем да кофе мезанам ака. Хуб. Хай хуш омадӣ ба ман шед. Хуб, салом. Yo, bismillah. Намефаҳмам. ин Раҳимҷон бародари мо ячи мега? ин ҷиянаш ячи мега? ба ҳар сурат аз қафои ин бояд назорат кунем. худои мушкили ҳамаро осон кун. Бача, чӣ? Соли саломатӣ хуб, ҳола хуб. Чо карда? Ҳеҷ чиз, калита гирифти рафти тираж дар дорум. Чикор кунам? Чо карда? Наслидод нест бо? Кубишиҷа? Ҳаво гарми баъд, а? Ҳаво гарм ки ҳами ғарибӣ дар мадам зада бовар ку. Модарро ёд кардем, ватанро ёд кардем. Эй, напирс. Тағай ма садқаш бамрам айдам мак. Агентай чияю тари мондай буд. Кор рафтор ма бифаҳма гуфта. Ихтира айби хита иҷроа. Акон бабади тира нестимуне ки бародар ту кай фреб мекунӣ. Хита, модара, тағата ҳамаи ту фреб мекунӣ иҷроа. Айби хита ту кай хе мегардӣ. Ма ягон каса фреб не. Ма бизнес кардесам. Ма пай як кору бори хидмо. И бизнеса. Тамара фаҳмидестай бизнес. Охи бизнес мебуд, гӯш куҷура бизнес мебуд. Ман тира дар бозор медидам. Охи чӣ бизнес буда ки 3 моҳ шуд, имрӯз пага, ана ҳамаро фреб кардагаст. Гуфт моям фаҳмем охи бача. Дери адна як ҳафта пас. Ҳам як ҳафта пас дига ман ахели куб миллионер. Биё ҷура 3 моҳ шудан сафсата гӯш кардем. Биё калита бите ман бирам. Дам гирифтам дар кор. Бите калита. Ма ин калитам. Ту намеши ҷура. Бача ин дер шид. Эфирҷон сар шид, эфирҷон. Ярмо чиза бигирем. Албистак наушник ра бизанем. Наушник. Эфир сар шид ку. Эфирҷон. Тошти. бача, бемони хоб кунем бача, безор кардӣ бар мефирод. Бовар ту хай ту безор шудем. Дами кухни амрӯз монатен. Бирравали ним соат пас мебинӣ ту ман миллионер. Тошти акам. Тошти ҷон тасабқа ака. 1
Toşaka, toşe, John, toşa. Araşkı, suar araşkı, ha? No mi maneş. No muna bulmuş, bu araşkı, suar, ha? Çay? Tamam. Ne? Ama çay tamam şişt ku? Diye paçama 100 ta bilet xaridabdım. Naxo, 100 dona bilet. Ya donaş bu. May umedi kalon doştam. Qarzo. Я Илёшка айҷа пробандан дар курай. Ман бояд ай Москва бубром. Экидаи шав. Аниқ саҳар бар вақт айҷа рафтан дар курай. Ё мара меқабан аниқ мекушан. شدی؟ سازه خوبی سلامتی خوب. چو کردی؟ هیچ نه اکا. در کجا میگردی؟ همجا اکا. اومدی گردنی کج کردی؟ پل گرفتی، پل دادیم دست گیرید کردیم یه هفته گفتی ایبان 3 ماه گذشت. اقلا تلفن تا نمیبرداری؟ 3 ماه شده. تلفن ما گم کردم. تلفن تا گم کردی؟ رای کارخونه ما هم گم کرده بودی. پل در کار بود. اومدی خطت چند نمود کردی، زورا تولو کردی. کار تا بود کردیم. کارو کام ترکا بزرگ شده سیگار انسانی خوب نبوده. صدقه هم خیلی پدر کنه ترا. ما تدا 3 روز مهلت میتونم. 3 روز مهلت. اووردی پلا میاری، نیاوردی. بچه‌ها کارو حل میکنن. فهمیدی؟ ما تدا کار ندارم. کجون یا کام ترک. اکا. سوزه باشه چوکار خیلی بچه خیلی بچه سوزه اکا ای برادر ها چوکار تینجه سوختم برای چی آخی کنی گبزه باشه روشانتر فهمه خطاب بدست این همش یک دروغ فریب های بیزنسی که گفتم همش برباد رفت جورا جونه ترا گفتم که خیلی کار عاقبت نداره تو پول نداری؟ نه جورا کل نوبت ولی گلی 15 روز پس ای زیگ نشو جورا من کار میرم که چه غرغر میکنه در میشه بخشش اکو اجیت مولیایی نمیتونیم جورا جان ان شاء الله که دبرتیم یگم چی شد با زنگ زن ان شاء الله بگا بوو میخریم قانون بخدو زنگ زن کی را زنگ زن کی را زنگ زن کی عبدالله شادی؟ ها این همون جیان است. الو اکا عبدالله جان میتونم شما را بینم؟ بخیر است؟ بله بله در جای کارم بیام رحمت. اگر این خیلی باشد نزدی باغچه خونه‌تون وا میخوریم. خب؟ خوب معلش تمام من حالا میآیم. خب
ассалому алайкум. Салому алайкум ака. Чокади ҷан? Соза ака ҷон. Саломати хубе ҳа? Чокади та саросимавор? Чӣ гапа тенҷа? Тенҷа ака. Рости гап. Муфлис шидам ака. Биё рафтем ку тавҷа бишинем яқа суҳбат мекунем. Иншааллоҳ ҳамаш хайр меша. Хай ку ҷан. Инҷо нишин. Як қисса кун ку чӣ гап шуд? Инқадар парешон ҳол метавонӣ? Ака напурс. Қарздор шидам ака. Чӣ қарздор шуди охи? Пештар ба ман гуфта буди ки бизнесҳоям хуб аст, ҳама нағз аст. Ҳамаеро дурӯғ гуфтам ака. Чӣ гап шуд яке хелш? Медонӣ ака. Ана ҳамин бозиҳое аст ку. Аз ин қарз кардам. Аз вай қарз кардам. Кор кардам, билет харидам ака. 100 то билет харидам ака. Фикр кардам ки аз ин як то шақалан ё мошин ё хона мебарояд ва зиндагиам ба қавли онҳо 360 градус то мехӯрад ака. ҳамаш фиреб будаст ака. ҳамаш дурӯғ. Намедонам чӣ кор кунам ака. миёни раҳ мондагиам. бозиҳои замона. бале ака. вабои аср. медонӣ чӣ ҷиям? ин вабои аср, ин бозиҳои замона чӣ қадар ҷавонҳоро ба мисли ту бехонумон кард. чӣ қадар занҳоро бевазан кард ва чӣ қадар кӯдаконро сағира кард. аз ҳама муҳим чӣ қадар модаронро дарди дил кард. акнун ту фаҳмидӣ ки киро фиреб мекунӣ. чӣ кор кунам ака? ҳатто қарздором ака ба ман муҳлат додан. 3 рӯз муҳлат додан ака. агар қарзи онҳоро нагардонам ака, шояд намедонам ҳатто ба ман чӣ мешавад ака. таи 150 000 қарздор шидагиам ака. аз ҳама пеш аввал ту тавба кун. назди худованд тавба кун. тавбаи насӯҳ ки дигар боз нагардӣ ба сӯи ин бозиҳо. фаҳмо? тавба мекунам ака. ва баъдан хотири тағоят раҳимҷон. дастамро гир ака. миёни раҳ мондагиам ака. ба як шарт ҷиям. дар ин ҷо чанд нафар мебинӣ? 2 нафар ака. хато мекунӣ. ман ва ту сеюм нафари мо худо. бале. ба шарте ки тавба кунӣ назди худованд дигарбора боз нагардӣ ҷониби анамин бозиҳои замона. қавл метам ака. тибқи қавли додаамон рақамҳои қарздорҳоятро ба ман равон кун ва худат бошад аз пай сафар ба ватан шав. чӣ хел ака? ҳамин хел охи мо қавл додем ку назди худованд ки ту бозиро бас мекунӣ ва сафар ба ватан мекунӣ. обад қарздорҳоям чӣ мешавад ака? парво накун. мо ҳал мекунем. раҳмат кардам ака. зинда бошӣ ака. худо нигҳбон. майл ака. сад афсӯс. ин қадар ҷавонҳо дар доми ин бозиҳои замона гирифтор шудаанд. худо мадад кун. раҳимҷон, содеи бародарам, ин ҳамааш маълум шуд. хоб чӣ маълум шуд акаҷон? ин ҷиянат имрӯз ба назди ман омада буд. ин ҳамун бозиҳои замона ҳаст ку ҳама вақт ҳамин билет мехаридасту бой медодааст, билет мехаридасту бой медодааст. қарздор шуда рафтааст. қарздор шидай? бале. безеб акаку акаҷон, дар ному ҷоном ҳар чизе ки расход мешавад ҷубронпулиша ман хидм метам ака. муҳим додарчаро роҳӣ кардан дар кор акаҷон. хоб тамом. не парво накунед бародар. он хубиҳое ки шумо кардагин ҳеҷ гап фаромӯш намекунем мо. ака дар ному ҷоном ин чӣ хел мешавад? шумо хизмати даркоритонро барои мо кардем, дигарша мо худмон мекунем акаҷон. ҳастанд иншаалло бародарое ки дасти ёрӣ дароз мекунанд. худо хоҳад иншаалло фақат шумо бо дуо бошен халос. аллоҳ баракатон ти ака Абдуллоҷон. ин хизматҳоро фаромӯш намекунем. ҳазор раҳмат ака.
خوب رحیم جان مالش خداحافظ بله شادی انا گپ در کجا بوده میگن که در انمی زمانه بهترین دوستورا یافتن در کورک عبدالله جان خداوند برکت دیگه که بهترین دوست در قنات ما هستی برام سورپریز اپام دا بگم مرحمت اجازه بابای عبدالله السلام علیکم بیا عبدالله جان بیا عبدالله جان بیا هیچ خیشی داری طرفای ما خوش آمدی عبدالله جان السلام علیکم عبدالله جان خوش آمدی به جای ما خوش آمدی عبدالله جان ایران حالا چی که افتی تو باشد خیلی که میگن که دل کشد و گذر کنی عبدالله جان یا زنگ نمیزنی با بیایی انشالله چی حال داری میگوین که دل کشد و پا رود خوش آمدید سلامت باشی عبدالله جان یک لحظه بشین یک چای آورده بعد چخشر میکنم تشکر بینوید وقتم تنگ است تنجی هستی؟ رنگ رویت کندگی یا اون پرابلم یا مشکل داری؟ نه الحمدلله مشکلی در من نیست خب مشکلی در یک برادر جوانمان است که مشکلی وای مشکلی ماست درست چی مشکل بوده است؟ همین بازی های زمانه است که خدا گیرد طول 3 سال در همین جا کار کرده قرض گرفته بلیط خریده است بالاخره در دام فریب همین ها با امید خانه و ماشین صاحب بله دیگر نمیتواند که قرضهایش را دهد نمیتواند که به وطن رود اگر مشکل نباشد همین برادر جوانم را دستگیری کنیم تا به نزد مادر بیمارش رود بسیار خوب عبدالله جان ما جوانها رو باید دستگیری کنیم باور کن احسن جوانها آینده ملت ما هستند ما آنها رو باید دستگیری کنیم ما آنها رو باید از پستی ها به بلندی ها برآورده در راه راست یعنی که راهنمایی کنیم من تو رو درست فهمیدم یک لحظه ایستو در خاطرت باشد گفته بودم که ما در بر شما هستیم انشاءالله هر وقت هر مشکلی می شود خبر کن انشاءالله تو سری وقت اومدی عبدالله جان گیر عبدالله جان کاری برادر را بود کن و یک خواهش دارم از تو چه خواهش باشد برادر ما هر زمانی که هر نفری را کمک میکنیم با او میگوییم که اگر روز شود و موفق شدی همین مبلغ رو باز به دیگر کس برسان و شما نیز به آن جوان رسانید که هر وقت که موفق شد همین گونه مبلغ رو با یگم جوان دیگر برساند و کمک کند میخواهم که همین انعنه ما سالهای سال ادامه یابد عبدالله جان حتما برادرم این سخنهای طلایی شما رو به اون کس میرسانم سلامت باش خدا از شما راضی باشه یک چای میکردم نه وقتم تنگ بسیار خوب میشد یک چای میشود ان شاء الله بسیار الو السلام علیکم و رحمت جیان در کجایی میشه اکا جان هیچ نه این تای دوم داشتم دارم اکا علاقه اومده شدی خوش به حالت تمام در ایرپورت وام میخوریم ایرپورت بیام اکا من نیز میرم یک لباسهایم رو عوض میکنم زود به ایرپورت مایل اکا جان خوب مایل خب تمام ان شاء الله جان خیر سلامتی همه ناس انا بلیت انا ایرا ان شاء الله میرای ارزوی مادر جان عملی میگردونی توی هم یک زرانی رحیم جان برادر ما را سلام میگوی و مادرم میگه که یه دعا در حق ما کنه ایش اکا جان بسیاری بد نشید اکا خیره ان شاء الله مشکلات رو همه را آسان کنه الله و بعداً کو وقتی که در زندگی موفق شدی شما هم با مثل انسان هایی که دست به خیر هستند دست جوانان را بگیرید خب مادر جان گوی در حق ما دعا کنید خب رای صفی زنده باشی اکا خیر سلامت باشی اکا خیر خداوند اکا شما و ریو انسانان را اکا حافظش رحمت کنه اکا آمین و الله مهربان همه وقت شما و انسانان را در پناه اسمتش نگهبان باشه اکا آمین سلامت زنده باشی اکا رای صفی خب هم وطنان رو سلام میگم